E toru tau kua hipa I te parekuratanga o ngā ihirama 51 I ngā whare karakia o Elnor me Linwood I o tautahi. Ko te kai kōhuru I a rātou, he kiri kōtea e ngākau kai kiri ana. Me te aha, kei roto ia I te whare here I naianei e pirau haere ana tainoa ki tōna rā mate. Aha, kua te taumaha o taua whiu, hei tā ngā whānau o ngā pārūrenga, e kore rawa e mahu te mamai I roto I a rātou. Aneira, Isabel Prasad. He wāhi whakāta mō Sarah Carson. I konei ka tuhia e ia tana karere ki tōna pāpā. Muri tata tonu e ngā mahi tūkino ki te whare karakia. It's just incredible how somehow it's still here. Ia te rāmere e haere atu ai te pāpā o Sarah Carson ki te karakia. Ko te Elnor Mosque, tana wāhi whakamoimati. No te rāmere te 15 o Maihe, 2001, ka uru tomo kia te whare karakia e tētahi tangata maupū. Kāre tana pāpā a Abdel Fattah Qasim e hoki ki tōna kāinga. It wasn't a sense of dread of, oh my goodness, I hope he's okay. I think I already knew within that moment that, something pretty terrible had happened. Whai muri I ngā mahi weri ka mauhere a te kai maupū. Mapu kauana te motu. Ko te reo o Sarah tētahi o ngā reo kaha o te hapori. Ko ia tōnu tērā I tuku tau kupu I te kōti. I urge you to take a look around this courtroom and ask yourself, who exactly is the other here right now? E mauheretia ana I tēnei wā, kāre e whakaitia kia puta. Kāre tētahi huinga whakamaumahara a motu e tū ai I tēnei tau. Kua tonua kētia te hāpuri muhirama, kia rōna whānuitia te karakia tapu o te hahira. I mate atu he tūngane, he whaia, he māma, he hoa, he tamariki. Mō Sarah, ko tōna pāpā tonu. That's going to be something that I just have to, carry for the rest of my life. And that's the cost of love, I think. He mamai, te etaia te tuku noa. Isabel Prasad, te karere.